napadam Sloveniju. Stop! Dobar dan, dečki. Dobar dan. Što se to radi? Ma igraju staru igru dok još nije bilo kompjutera i tako. A je, to je zanimljivo. A o čemu je reći točno? Ma crtaju granice i kradu teritorije ostali. A Teja, Alen, mi možete malo objasniti bolje o čemu se radi? Pa to je igra koju igramo i zove se Ukrade zemlju, a to je zadatak naš koji moramo napraviti. Igramo da vidimo da li uopće postoje granice ili se ljudi igraju s njima. A sutra napadamo svoju prvu granicu, a to je Slovenija. Tako, znači sutra u 7 krećemo. U 7. Da, odlično. Evo sad baš napuštamo Hrvatsku, to je naš stari granični prijelaz. Ja, zaista policista skupaj na enem prehodu. Dobar dan, granična kontrola, molim vas dokumente. Hvala. Molim vas, recite mi tko je Španić Davor? Davor je iza mene. Vi ste Španić Davor? Ja sam Davor. Mi smo učenici druge gimnazije Varaždin i istražujemo što se događa s granicama u Europi. Pa ako imate vremena, postavili bismo vam nekoliko pitanja. Naravno, nema problema, izvolite. Recite što vas zanima. Pa nije nam jasno kako je to da smo članice Europske unije, a jedna od temeljnih ideja je slobodni protok ljudi, usluga i dobara općenito. Ljude zaustavljate i kontrolirate na granici, a roba i usluge slobodno putuju. Da, tako je. Republika Hrvatska jest članica Europske unije, ali unutar Europske unije postoji Schengenska zona koju Hrvatska još uvijek nije pristupila. Ona je tek u fazi pristupanja i dokle god to traje, na graničnim prijelazima se vrši kontrola ljudi. Imate možda kakvu ideju dok će te kontrole postojati? Te kontrole će tako dugo postojati dok Hrvatska ne uđe u Schengensku zonu, nakon toga će se ova granica ukinuti. Ukoliko nas svi kontrolirate ovdje, što onda rade vaši kolege iz Slovenije? Oni nas opet kontroliraju ili? Tako, znači mi kontroliramo u našim bazama, a nakon toga kolege iz Republike Slovenije iste osobe kontroliraju u svojim bazama. Evo pitanje za vas. Zašto dvostruka kontrola? Slovenska policija izvaja šengensko kontrolo, mejno, se pravi, izvajamo kontrolo potnikov, vozil, prtljage za vse države članice EU in Schengen. Torej, vsako osebo, ki jo tu preverimo mi tudi za Nemčijo, za Avstrijo, za vse države. Zato naše stvari oziroma naše preverke se beležijo v sistemu, šengenski informacijski sistem, temu rečemo uradno, učim kolegi pa preverijo v njihovem sistemu. Znači, vi ste kao kontrola na ulazu u šengensku zonu. Od vas, na primjer, do Bristela mi ne bi trebali imati kontrole ili? Praviloma bi moglo biti tak, ja, ampak po begunski krizi 2 leti, 3 leta nazaj, nekatere države izvajajo mejno kontrolo potnikov, ki je trenutno seveda začasna. A nije li to suprotno zakonima Europske unije? Je, nasprotju, ampak tako je odločila politika. A mi kontroliramo vse potnike, ki prihajajo iz Republike Hrvaške. Na meji Slovenija, Mađarska, Slovenija, Italija, Slovenija, Avstrija pa ne izvajamo mejne kontrole, ampak to izvajajo v notranjosti enote za izravnalne ukrepe. Dobro, puno vam hvala, mi sad idemo dalje do mobilne kontrole.
jedno pitanje, zašto ste nas tu zaustavili na autocesti? Malo za šalo, malo za res, ker vas iščejo vaši kolegi in so rekli, naj vas poiščemo. Tako da smo vas najdli, ne? Ker pa so vam tudi rekli, da vas zanima, kaj pomenijo izravnalne ukrepe, pa vam na kratko povem. Naša policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota izvaja delo po konceptu in po zakonu nadzor državne meje. Naš namen je nadomestek izostanka mejne kontrole, ki je bila ukinjena na notranji meji. To pomeni posledično tudi varnostnega manjka. Zaustavljamo vozila naključno, nediskriminatorno, na podlagi profilov, iščemo pa oziroma preprečujemo čezmejno kriminaliteto in nedovoljene migracije. V tem letu smo odkrili že za skoraj $500 000 ukradenih vozil. Odkrijemo osebe, ki skrivajo svojo identiteto za zelo dobro ponarejenimi listinami, osebnimi dokumenti. Eden izmed mnogih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri delu, je tudi ta lupa za pregled listin. V pari sekundah, največ minute ugotovimo, če je listina ponarejena ali pa pristna. Kot pomoč uporabljamo to vozilo, ki stoji za nama. V njej imamo vse povezave, opremo, ki so nam pripomoček pri delu. Če imamo tujca, recimo, da vi ne bi imeli osebne izkaznice in ne bi vedeli vaše identitete, bi preko določenih povezav, preko Centra za sodelovanje varnostnih organov preverili vaše podatke. Tam so tudi hrvaški kolegi. Oni bi nam poslali vaše podatke, mogoče tudi vašo fotografijo, bi to potrdili, izrekli vam globo in vas pustili naprej, ker ste državljani Evropske unije. Rekli su nam da ste ovdje iz 4 države. Znači li to da međusobno surađujete, koordinirate jedni druge i međusobno razmjenjujete informacije? Točno tako. Tu v Centru za sodelovanje varnostnih organov sodelujemo policisti 4 držav, Slovenije, Avstrije, Mađarske in Hrvaške. Naš namen je krepitev čezmejnega policijskega sodelovanja, preprečevanje čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij ter sodelovanje z drugimi centri za policijsko sodelovanje v Evropski uniji, kako tudi izven nje. Što se događa recimo ako kriminalac bježi iz jedne države u drugu? Policajac ne smije ići u drugu državu, ali ni oružje, zar ne? Načeloma ne, lahko pa v primeru, ko gre za čezmejno policijsko sodelovanje. Tu imamo primer čezmejnega policijskega zasledovanja, ko so roparji iz Mađarske bežali v Republiko Slovenijo. Na posnetku je razvidno, da so mađarski policisti zasledovali roparje tudi v Slovenijo. Tukaj so se jim pridružili slovenski policisti, ko smo jih skupaj prijeli in aretirali. V tem primeru je bila ključna vloga tega Centra za policijsko sodelovanje, saj je vsa izmenjava informacij med slovenskimi in mađarskimi policisti potekalo preko tega centra. In v takih primerih mora biti ta izmenjava informacij hitra in natančna. Evo, pozdravljeni. Dobar dan. Kak si? Stojimo na granici koja nekada nije bilo jer smo bili u zajedničkoj državi i sad ta granica dijeli ljude, a s obzirom na bodljikavu žicu možemo reći da ona sječe i ljude, države, parcele i kuće. Ja, dobro ste postavili to vprašanje. Res tukaj nikoli ni bilo prave meje. Še posebej smo se veselili leta 2013, ko je Hrvaška vstopila v Evropsko skupnost in takrat smo res ljudje bili veseli. Takrat smo si predstavljali, da mej sploh ne bo. Kmalu smo ugotovili, da meje še vendarle bodo, vendar carin tukaj ne bo. In res je bil žalosten dogodek, ko sva se ponovno tukaj srečala 11. novembra leta 2015. In takrat so solze pritekle mojemu kolegu županu. Razvoj situacije koji je doveo do toga da se odjednom tu postavio
počela pojavljivati žica i to žica koja je u svakom slučaju ovako na pogled izgledala vrlo opasno, dakle ta bodljikava žica govori o jednoj razvoju situacije koji je loš za suživot ljudi tu, koji je loš u smislu nekakve budućnosti i nekakvog optimizma u ono što smo nas dvojica svakog ovom trenutku kad smo tu zajedno se veselili, pretpostavili da će to doći, samo je bilo pitanje vremena kad će to doći. I mislite li možda da zbog tih odnosa bi ti ljudi lakše odlučili gdje je ta granica? I sigurno da niti ljudi se neće dozvoliti da zbog te ograde, bilo kakva ona bila, da se međuljudski odnosi poremete. Ne glede na to, kakšni so odnosi med vrhovi obeh sosednjih držav Slovenije in Hrvaške. Ampak s kolegom tukajšnjim županom sva se trdo odločila, da bova storila vse, da nikoli in nikdar ne bova sledila vsakokratnih ustvarjanja napetosti med vrhovi ene in druge države. Ampak vam garantiram, da so tukaj med ljudmi in obema občinama vzorni odnosi, tako da jih je potrebno iskati na celi slovensko-hrvaški meji. Nema nikoga doma. Kaj njega? Nikoga doma. Dopalo sem ti enoga pomembnega gosta. Enoga mladiča. Pa daj, gledi ga ti to, pa gledi ti našega dečka, soseda. Samo se malo pobegne. Zdravo. Ja, mene naš. Ja, dobro, ali meni je on boljše. Glejte, kaj vam povem. Tu mi je nekaj najlepšega, če mi gremo da pridemo prek meje, pač brez dokumentov, samo s osebnim dokumentom, pa se midva z županom srečamo, z gospodom Rebernikom Stankom, midva se objameva. On mene suseda, kako si jaz njemu, pa gledajte, noben denar, nobeno bogatstvo, nič mi ne pomeni, kak takšna lepa topla beseda, pa takšno lepo sodelovanje, kak jo mi imamo, ne? Eno posod. Vi ste proživjeli puno toga i doživjeli u vezi te granice, pa što nam možete reći u vezi toga i gdje se nalazi sad ta nova granica? Tu je slovensko ozemlje, ampak po osamosvojitvi smo mi dobesedno ostali odrezani od Slovenije, ker ta cesta, tu je nekaj metrov slovenskega, tam pa je že hrvaško in po osamosvojitvi sta se postavila hrvaški in slovenski mejni prehod. Ker mi nismo imeli drugega izhoda, smo morali skozi obe kontrole. Kot hrvaško in slovensko, tukaj je prihajalo do zapletov na ene in drugi strani. Ni me sram povedati, mi smo kmečka, navadna kmečka družina s 3-hektarsko zelo hribovito kmetijo. Tukaj smo pridelali, pravzaprav prigarali od vina do živine, do vseh pridelkov. To je bilo potrebno prodati, prepeljati skozi obe kontrole in tukaj je prihajalo do zapletov. 14 let čakanja, prepiranja, propadanja. Zbolela sem, znašla sem se na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ostala sva sama, otroci so šli. To pa so naši gimnazijci iz Varaždina, evo. Lijep pozdrav, dobrodošli. Hvala. Možete nam molim vas reći gdje je tu granica? Meja je glih na tem mestu, kjer se mi nahajamo, pravzaprav ta ograja predstavlja mejno črto, v zadju pa je moja hiša, ki je na Razkrižju v Sloveniji. Tukaj pa je očetova hiša, kjer smo živeli prej na hrvaški strani. Ja, ampak v praksi je to ena domačija, objekti so na eni strani meje in na drugi strani meje in mi mejo prehajamo dnevno 100-krat. Pa jaz te meje ne priznam, to mejo so napravili političari, to je umjetno. A oni v Brislu, oni si ruke manejo,
sneg bude, kak bude, a njih ne zanima, kaj bomo ti obični ljudi, kak bomo mi tu živjeli. Pa Ljubljana sugerira tak napravite, pa se Zagrebu posvadijo, pa tak jednostavno ping-pong igrajo, a mi tu moramo se prilagođavati, ali imamo jednu sreću. Imamo jako dobre odnose sa tu Pomurjem, sa Raskićem, sa ovim županom i sa svim žiteljima i normalno u Štrigovi. Isto fenomenalne odnose imamo, tako nekih velikih problema nemamo, ali u praksi ta granica je složena da političari imaju dobre plaće, dobre jednostavno stolice, fotelje, a mi moramo tu živjeti. Mene praktično ta meja v bistvu ne moti, tudi pa mi ni ljubo. Mi smo tu prijatelji z ene in z druge strani, tako da praktično mi te meje ne upoštevamo. Res pa sem igral pikadov za slovensko reprezentanco, bullshooterjev, ker sem igral za Top Gun Granteša, smo bili parkrat oziroma 4-krat evropski prvaki. Od leta 1994 pa do 2004 pa sem redno igral za hrvaško reprezentanco in tudi nastopal za evropsko reprezentanco v Ameriki. Za koga nastupate ili bi nastupali? Za hrvaško reprezentanco, ker sem normalno, naša hiša je na toj strani, na Hrvaški, in imam hrvaške dokumente, tako da bi nastopil za hrvaško reprezentanco, kot sem tudi 10 let nastopil za Hrvaško. A sin? On pa bi za slovensko, ja. Kojoj državi pripada vino? Enostavno, vino je dobro, bilo je tudi že nagrajeno v Londonu pa v Parizu in vsi so zadovoljni, ker vino je tudi užitek pa hrana. Pridete po nas! Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli na naši sredi. Hvala. Mi smo učenici iz druge gimnazije Varaždin i istražujemo što se to događa s europskim granicama, da li nastaju ili nestaju. Kako predlagam, da se pogovorimo kar na čovnu, da bomo najbolj spoznavali tudi to sotočje, predvsem oba bregova Mure in kako pravzaprav čim bolj približati ta brega v skupnemu cilju. Dobrodošli. Hvala. Danas ujutro kad smo išli, čekali smo na granici, bila je policija, pa čekaju i svakodnevni radnici, čekaju i putnici. Nama se to čini malo prestrogo jer ipak su obje države u Europskoj uniji. Evropska komisija, potem na nek način posredno še Evropski parlament so potrdili uredbo boja proti terorizmu, s katerim je bilo določeno, da morajo na teh mejah zunanjih Schengena preverjati vsakega potnika preko potnih listov. In to je naredilo grozne kolone. Opozarjali smo, da ti ukrepi proti terorizmu morajo biti sorazmerni. Ne smejo poseči v svobodo ljudi, ne smejo poseči tudi na varstvo osebnih podatkov. Mislim, da bi več morali narediti pri izmenjavi informacij med organi, ki so pristojni za boj proti terorizmu. A sloboda kretanja je jedna od najvažnijih aktivacija Europe. Ali sada se to razbija, gotovo svaka država ima vlastitu kontrolu nad onim što ćemo sada raditi. Ja, to je en velik problem. Mislim, da seveda je to na nek način res v nasprotju s tem, na čemer tudi temelji Evropa. In če bomo presekali to pravico in to svobodo prostega pretoka ljudi, mislim, da smo na nek način zelo posegli tudi v ta koncept solidarnosti in sodelovanja Evrope, kar se nam lahko zelo maščuje v prihodnosti.
Hvala vam i šteta da nije bilo i našeg poslanika. Ja, tudi meni je žal, ampak pridite v Bruselj in ga boste srečali v živo. U Briselu idemo? Ja, seveda. Ozbiljno? Čisto zares. Idemo onda. Vidimo se. Tako da srečno in nasvidenje. Bog. Kaj, ste se umorili, kak je bilo? Super je bilo, stvarno. Je? Da, odlično. Puno. Je, lepo. Ste kaj naučili novog? Jesmo, puno toga. Idemo u Brisel. A daj ne zezaj. Stvarno idemo. U Brisel? Da, u Brisel idemo. Mi? Mi, druga gimnazija. Da, druga gimnazija idemo. Pozval nas je gospodin Šoltes da vidimo parlament malo. Aha. Dobar dan, gospodin Šoltes. Mi smo se vidjeli na Muri i rekli smo da se budemo našli u Briselu, pa evo tu smo. Taj projekt Europa bez granica ugrožena je zbog pojave bjegunaca, terorista, pa što vi mislite da li je zbilja potrebno ponovan povratak policije na granice? Sasvim sigurno da neki nemili događaji koji su bili u bližoj prošlosti su doveli do toga da se pojača oprez, jer znamo da smo imali i terorističke napade u više evropskih gradova, ali isto tako se događalo da smo imali ilegalne prelaske granica, a ako nemamo kontrolu tko nam ulazi na naš teritorij i sa kojim namjerama, onda sasvim sigurno ne možemo garantirati niti sigurnost našim građanima. Te aktivnosti bi trebale biti usmjerene na neke druge točke i na neke druge zemlje i trebali bi prevenirati takve stvari prije nego što nam se one preliju na evropsko tlo. Mislim da se mi moramo fokusirati ne na zatvaranje granica, nego na reguliranje određenih pojava koje se događaju na evropskom tlu. Nedavno smo imali priliku posjetiti ljude koji žive na granici. Prema njihovim stavovima i mišljenjima, problem granice bi oni međusobno riješili unutar 2 sata. Ali tu se miješa politika. Miješa se politika Zagreba i politika Ljubljane. I nastaje nesporazum. Na koji bi način vi to riješili? Pa dobro, mi se sa evropske razine kao europarlamentarci ne možemo direktno miješati u to, jer je pitanje granice, kao što znate, pitanje supsidijarnosti, ono je u nadležnosti država članica, no sasvim sigurno da mi kao susjedi i Hrvatska i Slovenija naša otvorena pitanja moramo rješavati u dijalogu i u jednom dobrosusjedskom ozračju. Mislim da će veliku stvar za ljude koji žive na granici s jedne i druge strane granice učiniti upravo taj ulazak Hrvatske u Schengen, jer mislim da će njima u stvari nekako biti puno jednostavnije funkcionirati i prelaziti, zato što je to njihov svakodnevni život i onda oni možda najbolje na svojoj koži osjećaju tu prisutnost Schengena, odnosno nedostatak Schengena. Predvsem se strinjam o tem, da politika mora v načelu delati v dobro ljudi, ne v, če rečem, nekih strankarskih ali pa ozkih političnih interesih. In da se bi bilo mnogo lažje živeti, če bi tudi na mejnih področjih, če bi politika bolj upoštevala realnost, če bi bolj upoštevala stiske ljudi, ki se znajdejo v problemu, ko meje posegajo v njihovo ali pa posežejo v njihova domovanja in ki, če rečem, dosedanje sosede razdelijo na 2 različna konca oziroma 2 različni državi. Kar se tiče pa naših hrvaško-slovenskih odnosov, je treba seveda stvari reševati skladno z pravili tudi mednarodnega prava, predvsem pa tudi z dialogom.
mišljenje o granicama se promijenilo. Smatrao sam kako prelazak granica nije dovoljno pojednostavljen, ali vidim da su neke sigurnosne mjere potrebne kako bi bili sigurni u drugim državama. A živjeti na samoj granici nije baš najbolje. Nisam mislio da ljudi koji žive na granicama imaju toliko problema. To mi je otvorilo oči. Nisam imala pojma kako granice mogu utjecati na svakodnevne živote ljudi, te im čak otežati i zakomplicirati život na neki način. Naučila sam da su provjere na granicama ipak potrebne kako bi bili sigurni i živjeli u miru, ali ne u tolikoj mjeri da otežava ljudima život. Pogotovo ne na našoj slovensko-hrvatskoj granici, što smo vidjeli na raskrižju. Prije sam mislila kako na nekim granicama treba više kontrola, da bi za nas stanovnike Hrvatske i Slovenije trebalo smanjiti preglede i kako ljudi koji žive na granicama nemaju problema. U svakodnevnom životu oni se u stvari bore sa mnogim problemima koje bi mogli riješiti, ali u tome ih sprečavaju mnoge prepreke i zakoni koji su im postavljeni. Granice. Prije nego što smo započeli s projektom, nisam bio svjestan koliko je pitanje granice u stvari složeno i kompleksno. Na ovih 6 mjeseci sam naučio da svako pitanje treba temeljito istražiti. A što se tiče hrvatsko-slovenske granice, tu vjerujem ljudima. Da se pita njih, problem granice bi već odavno bio riješen. No ipak, veliku ulogu igra politika u Zagrebu i Ljubljani. Smatram da je Europa bez granica jedna plemenita ideja koja će vjerovatno jednog dana i zaživjeti. Hoćemo još jednu igru Ukradi zemlju? Ma daj, kakve više igre iz kamenog doba. Vidjeli smo što se sve događa s granicama. Ja baš mislim da bi mogli naći neku novu igru. Daj, Alen, googlaj neku igru iz kamenog doba, neku od naših predaka. Evo sad ću.